na miaka yana hata ni mama na nikalaba ni mama na ni mama undwasi wange mai nikalaba ikuangi kwa interview ni mama na ayuke waya ayanga uke waya musenda siana ngalikuwa ni are you married hiyo inakuanga ni right I'm single pau yani wewe but bako kwa lakini naomba wewe na kibeti kwangu niko serious hisi niko na familia kwangu lakini hapa na ndio kiminasi hati mundu hani ndukethwa na tabia ya kwete kibeti weani siana no wete lakini kibeti iwe na niki kibeti wete niki uto na kwete kibeti lakini nduka no siana no kanyiwe ndukuma bana so kwa siana no ndukuma bana so ketho na current kama my dad ako mahali fulani kama no kundukosio kono kuno visa etho with yawe also biongali kama no ngali so wa inti ndo ikwata na wa kibeti kioka bukwe kata my friend kibeti hatari sana kwa kazi atari eva peki ndwa ile yuni ndugu ndugu tabazia mwana eva peki ndwa ile kwa foidi katika zindo imwe kibeti makanisani sawa lakini kwa mambo ingine hapana na katika huduma it's okay but unape bandu babika wali tu hivyo boyo kete kibeti bado anaacha nyumbani ona baby na Yesu wabika bandu ukethia meku yote mazia hizi mayumu thenge lakini hawezi ona maniwe make ukethia amaniwe ma Yesu ni wamatia na Biblia inasema amatia kwa bandu ba kuichaivia a distance no nikendo succeed in life and what him out then why not yet my friend nikendo succeed maishani aka avoid aka na ninge na ndio lakini na mundu mukabado tio avoid yo mundu ume no Paipando ona ba mundu mukoketha then I need yani ate unindi mundu ume everywhere kila bandu bonde mundu muketha ali na mundu ume paipando pakache suo nomwe mundu mukae mekwenda mundu ume it is true na ni wapi kata hiyo simu kazi in life tilasi mundu maisha ni magu Biblia ya kikundi weto yununga weta ngitobo lakini iko kwa Biblia by the way nende pe maundu amwata tapasta yuko maweta pe maundu tapasta ndaweta but ni mogu nondo Biblia ni kukanetie mono na nindi siasia tiisoma katika Biblia basi ndio siasia kuna kitu kama tandeto takas ndio siasia ndio tuelewe wetu Biblia ni yote tokeana tunaona hii tutasema ndeto taino yote tokeana tunajua hii yote toketoka bado tuimwe yote tokele kana tu hizo sometimes tuna mundu wa maisha na life ya undu si siende so nuko yati pipe and maisha ni mayo loande paka habiko withie mundu mukande unindi mundu ume in life manga bwene ngala lakini nibabika wabandu ukethia mundu muka iwe ukethia mundu ume ndio nindi mundu muka at any cost ona ito teimo need ya by the way tikela bandu pela na ome by the way ndio yo na kongo tabye sino mbingi ya mino naka ona bandi ya kalambia la mino naka na mungu kuya idiete by the way yani downfall ya kila kindu bayo lo andene mundu muka yes ona downfall ya mundu ona kitu mao tunalata umejuto ono na misete ogela kitu mao bado ona o isho si tutamenao tuide no tudina even no ndo ona kambu mbingi sia bingwa mawe ya maingi mabingwa naka ndio kobida anyway yani mundu muka iloko nai iloko no idil naka ona akwa ne obo in fact yona ba ondo alika ngo studio izobea muno ningi tiwe ningi na ndine ona nyine ni ready kuizobea akana ndo ako akana lakini no peke ningi kwa ilo mandana jo no mundu okana aketi tayometi kalija mategu nesiasia mundu umeyu aye ndoko na mundu mukati break yani nga musisi ukethia no ngwendo mutabya lakini ndo no mutabya ukethia kena u my friend pe mundu mukoto no kuna heart break akaye keka lande aga ukwekie sabu aga ukunia LCM nesa na within 3 days ungewa kuiteka mina nayo yani bi ukethia etha unaina kawila kana ibandu ikatha lakini chambe yes etha unayonesie tweneta nao mwana pastor aitwaje mina na weta utia we naked yes na nivo uzuno wa mundu muka kwa uweze kwa no idili na mundu muka we mundu ume be careful be very careful right na yotho we mundu muka na we azia akatiki na ithi ni thete kwiwa timuki agwane utabya nondo nyane mundu muka kia mono pio through experience ogoba sana no ni kalende nga weki hesabu utaka nawe miaka ngipi na dai kwekata mundu kekala tena ekala ina itunesa ekala ina akanesa moya ingite ekala na nyune za ekala ina akanesa that's the reason tigosio ekala naka ewe naka makutha that was the day kwiwe la story nena mewi ya na pay somebody that kind of a story I know you kamurembo kune wana post hii
aye na it is true ne uyunye ta mundu ninzeke ningina ndio na right ya weda nzeke ta mwana basi ne ni waka na post ne no watu ano si simu ya muna usu na kadi ke post ne ko kaibishe mwana usu na mwana usu kendo ne kithoku muno nikina dalile ke ithe lawe iliisha hiyo chao kwanza ile akademu kwa na iba ilobi na kuyati ayazi ati ndamba umana mwetu age okio soma edai bana delilo pe milioni kadhaa sienje siamona usu no nika nake ndo tukete ile yake anaize ndena ngawambinge ndo na hii kele tukabuka kanoko kilobi kusoma no ela wikele na we na ukilobi kusoma ukakosoma kana zori zero tukangana na ukilobi chama yake 18 is no longer at wewe wabizi wake wa college na kuyati mundu amino bichama yake 18 akuzwi mundu wa ile utono make decisions lakini ndekwe woko bizi nithe ndo mwebe onetha no mwebe anda bitu kisimya yake 18 kwa u decisions ila ukumake ako yuzo na no mundu wa ile takunga mwokotini no ndo mundu asileki ni kwiya hii yu mundu usu akaunga makotini nda sililo ni the yake amanda lawyer ne yes no ndo mundu muima okay iko huo na ke the yake yu ndeno kumuthi ulwa maisha make life starts at mano meo ya Kenya ni complicated saa ingi no ndo mano as long as yana miaka ya 18 mwana ndo ino kumu ndiulo wake ngane we kwa ni usinda mwana usini usinda mwana usini wasinde kwa ni wezi kana atashinda na kuyati akwandu ama na ibando mana pesi ndo mana isa na zio genge na kuyati pe favor lidi ana mundu muka mundu umeotamiona mbe waile yani coach waile kwamba kuzilila nundo onenga mundu mukoki nundo wao mumilitia ai yes na iwo nyi mundu muka eoza akakunda ne bila kali wogo mbona lakini wewe na makosa nuwa munengi okay na mundu we na miaka 10 lakini no kase unomo kwa zene wandezi anza kase unono wizi $80 yake siye wanika murembo ka mbona mwe kwenda kuona kana murembo kana isa $100 ya mano na mano nda naye kuna kele tuka na siema kuyo wata siema kuyo wa na $100 yako igai siema kuyo wa itipa paipa ndwe njako lasimedionenge $100 yako akwa nuona ndomea na baiba ndomo ya wasete kana in fact ona inoni lawyer wasete kilo to no tongewa ni fair fair laka una atomie wa uba kana wa ngale na yayo tulia ethani silingi manele isuko tino ya motungwe lakini kila muneka nilende tha ile umwa ya tha kunywa mwanywa baiba ndomea one ba no $1 yako baiba ndo sio lika ngama statement ya court kuma mudhola na mbiyo tumia $1 ambe udunga $1 yakwa nikienda ndo moyo wasete by the way when do serious no way ide akana kana no gi lobi akwene kuya hii kwa Kenya tuati ya mea ide akana no gi asia hii ndenda ngewambingie ndamba mai kile tukako ki school kusoma yue ide akaile kwamba kwetela azune kwani tofauti yule uwe sikata mwetu yake yes kike ndo tofauti by the way you tambo deal na mundu umeona mundu muko yue ede yake igwate moya neyu etele twa mina na lela yao yeto vande kana yeto chao etele twa mina naje yose mwetu yake aka musikate ikuli yako timina ikuli nikikele tunikana ke school nikiyosoma kekwenda nikuzuzi mutungi wa ngazi nikekwenda bado nika hivi fair nikekwe kwa sindu zunete na inya nito kitunyo kuona sindu no sia social media siende kenda kaki eta ndwenda okeko uwe na kongukenda na niko kiombenda kabege ndo kita wa mundu kende tukani ko kanenda mwana pai kendo pai moya ondo ezu mundu ome wo wenda mundu muka andika pu miaka ngili andika pai pandu moya wezu okay yes na nuwe wa mwetie na oka yani uzuye kukua wapi ko yuko ubenede mundu kibeti jake na wa mtu meyati ubenede mundu kibeti jake na yuko iye kalao nacho kibeti kima kosa nikebe na jini kimye kwa mzee tuwa uchi latilie nikidiyo kitumia mbeza joka jo yu tundwa mina yu ndwa adela yu wa yako adela peana pesa eba nuwa na tumie tikiti ya yu yako